Anya laki din! Gumatagak man iti arak. 2 a 4 kantos. Anya, gumatang ka iti arak ko nam, kat nabartek kan lando. Ay, saan ka nga ikan? Nina namat. Ala na, lakwan na kon. Tabayanak mat. Kas! Saan ko nga utangan? Ay uray, agawid ka kitday. Sigurado nga agur-ore dagiti agiinam. Inaldaw kan nga gininom si kalando. Di kan samot na nagtrab-trabaho. Nagadumot na ibagbagayo. Araklat gat-gatang tila lawlawatan niyo. Anya, Di ta kayo manlangan. Inaklagumatangan ito sa baling ay star. Oh. Ato iti arak pare. Uminom tapay. Nabartag napan kapailan na nga iti mainom. Lagit din. Murabiin. Siguradong orayan dagiti agiinak. Ibusin talaga ito. Kalbasan na. Agawitan. Sige, lukata mo tap na ipusintan. Ang mamon matan pulutan ta. Kastaran pare. Mainom talata da ito yung auray awang pulutan. Wala kan pare. Awan pa'y danumtan na ipusin. Kasta ka de. Kaya sagay sa tangarunan na dito yung buting arak. Inumun talata na kasladanam. Awan nga rin danam. Di ison ti pagdanom ta. Oh, Marigorya, nasapa kamat ngayon may dito'y panay. ay won mare. Adda ka tinilando ditoy? Saan ngamin ang nagawid iti rabi eh? Pagarupak nga amang ano na ginumdamanan ka ni pare Berting. Ay namaray, day ta kumamutlaang timapan ko damagan ija balayo. Ha? Saan mutla ang nagawid ni Berting idirabi eh? Anya? Ay na, sigurado manin ang nagkadwa dagi jay. Hay, awanan ti Aldaw asaan ang nakainom ni Lando. Hayag pa data talaga ti parikot mare. Uray ni Berting, tunggal agawid na bartag. Sapay kat atiw na pa'y ti babae no kasjay ang nakainom. Sao asao, saan ang maumuma? Ay, una yun dagiti asawa ta, mare. Daksang gasat. Ta isuda pa'y lang mat amam martak tinagbalin nga asawa ta. O anya, apay ang nagawid ka pa'y lang, si Kalando. Naimunawan kan, katnapan ka kumamanin na ngala iti arak tap na ituloy yung manin kan ni pare Berting ti aginom. Unay ka na ya bakit? Agaslat banog day jay. Kan tinapatag, nagawid na kita. Agas ka di mo ti bannog no aging gatranak? Aging gaadimon ammo ti lubong mo, ha? Huston, nilakid din na ya. Kasla ka lang makititlog ang manok, gurya. Putak ka la, putak. Kasano jak makapungtot kan ka, kat kanayon mo tinakasta ti araramidam. Tunggal malpas kay ngagtrabaho, uminom kayo, agbartag kayo. Ala, husto ka din. Promise, saan na maulit? Promise, saanin ang maulit tarupam? Ha? Kasta kanayon ti ibagbagam? Ngam kalpasan ti may nga aldaw, adda ka manin ijay ana barbartek. Hay! Maka o maka! Antayon ko nam. Ugot mo ti kamuti ti sida tayo. Ay na Berting, di ka man reklamo a reklamo. No di mo kumainggatang iti arak di kakaiso na akwartam. Di adda ko man naimas asidaan tayo ita. Ay, Day tantumat ngamin arak ti ununaam. No di mo kayat daytoy sidaan, mapan ka kinilando a kainumam. Barang adda maitadnakan ka a naimas asidaan. unay kan bakit? Gusto ko mamitin na. Ite ka pala sumanao. No sumardeng kan iti kinamammartek mo, sumardeng ak tumeten asao-asao. Ay, unay mutin ti kastoy. Ay, di ka man sanay si Kaberting. No di mo kayat timangan, pumanaw ka ditoy, taa mga numaisuyat ko kan ka daytoy napudot asabaw.
Naguyong kamatan bakit? Gurya. Gurya. Gurya, bakit? Tanda akon. Gurya! Ay nawan pa'y makalawas manipod na ginom kayo ka ni Pare Berting. Nga maita, nabarto ka manin asim mangpat. Di ka din nagungungot, bakit? Anya nga rutinam na maam. Maragsa ka nak itiday tangar aramidam. Di nakpayam mo atulungan dito'y balay. Trabahok matla aminan. Ultimo agbalsig iti pagsungrod, trabaho kon. Ngamsi ka, napan ka lang nagbartak? Salpag! Jakla ko man nagawawad. Maplang lagam, tilapayag ko di balay. Anya? Ay na, maum-uma ako na talaga kan kalando. Sige, mapan kay ayan, ti kainumam. Tanwag sakit ka, isuda ti mangaywan kan ka. Isuda ti pagkamangam. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Susan. Ay na, nagsapa kamatan. Siguro, mapan mo manin sa pulan ti asawa man niya. Wen nga ron, saan nga min anagawid itirabi? Sa di naman nga tan tinapanan na naginuman. Ay, kunagon kat. Tinasaya at agturong kay Gitersena ni Nana Helen. No sana agbidot, iso ginalabsak ijay anak katurog. Anya, ay na, una yan ay ati kastoy abiyag. Awan lat sabalin nga aramidan na aberting, no saan nga uminom iti arak. Ay na, Mare. Tinasayat nga ramidam, ikam ti pagnagman na. Ha? Detay, amom asaan na malipatan. O, anyat amom, no isunto ti pagbaliwan na. Ay na, Berting, jakon ambon no anya ti aramidak kan ka. Tapno sarda nga mon day tanalabas apa naging inom mo. Antay ta ka manin ako nakon. Sao ka manin asao. Anya, siyak manan ti dakas. Ha? Sa anak met nga agungat kat, no sarda nga mon day tapanagin inom mo iti arak. Awan lakat arak, akanayon. Maumuma akon at talagakan ka. Anya. Ha? Maminsan pa'y, Berteng, talaga sinaan kan. Manon adaras ngayon bagam dayta. Ngam di nakot kabala na panawan. Ngamin, uray arte kak nga asawam. Sanak mo't ababaero, nga uray adamot langak. Anya? Ha? Sa anak amaki ang angaw, Berteng. Iso asumardeng kan, no awan na sayang at ngay bagam. Ta mga no anya pa'y ti maaramig ko kan ka. Anay ko, nagsakit din dyan ko, anay ko, pati ulok. Anay ko. Italaeng ang matatao ka dito'y balay, gapot ada marikriknam. Ngam no awan, sigurado ang nagsarak kayo manan itiray di aberteng. Gurya, bakit? Nagkakapsutak, mabisinak, ikan na kumaiti ka nag. Apay asyak ti pagdawatam? Mapan ka ni Berteng akainumam. Isu ti mapan pagdawatan iti kanam. Kasta mo iti agas mo tapno agimbag ka. Tapno makainom ka ito manan. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Ay, di nakmaayayo si Kalando. Ay, pangasim mo to na, bakit? Ikanak iti kanak. Inka gumatang iti agas ko. O sige, mabit lang. Mapanag ijay tersina ni Nana Helen. Inak gumatang iti agas mo tapno di mo matkunaan. Oh, dahito iti agas mo, Lando. Agnga nga ka, tapainuman ka. Agyaman bakit? Ay, sapay ko mata, gimbaga kamatan. Aday ta. Dayta ti agas mo. Abay nga, bakit? Arak matan dito impainom mo kanya kaon. Anya tinamnamaam nga ipainom ko kan ka? Arak, timang paragsak kan ka, saan ka di? Unay kan, bakit? Gapo iti nalabos sa panagin inom mo iti arak, iso ang nagsakit ka kasta. Tay kunada nga roden, ano anya ti makagapo, isumat lang ti agas na.
Iso nga arob-ubom amin dito imat ko nga arak, tap nagimbag ka, Lando! Anya! Anya? Di mon kaya ti uminom pare? Uwan pare, liklik ako na talaga ti arak. Mangrabrabak kan sa. Saan pare? Talagang nagbalbaliw ako. Ngamin, idi nagsakitak. Imbis ko mga asikasunak ni Gurya. Saan mat? Tanapan kiti gimatang iti arak. Nga iso kano ti agas ko. Anya? Imbis ko mamasyan kanyak. Ngam saan? Iso na amiris ko. Saan ang nasaya at tinalabos sa panagin inom ko. Ah, Iso nga agbalbaliw tan, pare Berting. Ay no, Berting! Rabien, ngam itakala asumangpat. Sakit na bartag ka manan. Tagyaman ka, tanalagip ko ba itinagawid ba kahit tanusan, pagparikutam tumilang. Anya! Ala, isa naman ti pagidak ta maturog akon. Ay na, konsumisyon ka talaga, Berting. Ay, jak amon na niya tiaramidakan ka. Tapno isardeng mo day takanayon a panagin inom mo. Sumardeng nga ginom, nga magbabaya. Agpili ka. Pinainom ko iti arak, hindi nagsakit. Anya? Kas di naramid mo kin ni pare Lando, mare? Wan mare, kita ita, namimpinsan ana ikat nan ti kinaartek na. Mayat sakit niya. Aramidak man mat kin ni Berting. Tabarang nuday tati pagbaliwan na. Wan mare, sigurado nga agbaliw dayjay. Ay, sapay la ko mga rod, mare. Kanayon lang nga iso ti pagparparikutak. Talaga ang maumuma akon. Pag-asim mo na ba kahit? Lutuan na kiti ka na. Jak makabangon, kaputag ka kapsutak. Ay, katmapan mo ayaban ni Lando ah. Ta iso ti baonom nga agluto iti kanam. Iso ti mga sikasukan ka, itatadda sakit mo. Imbes ama siya nakitakan ka. Saan? Ha? Gunggunam ko na ka. Di nakmetlay kaskaso, tunggal palagipan ka. Asar de nga mo, ti panagin inom mo. Ita, agpaasikaso ka kanyak? Ha? Nung ka. Ayaw na kan. Mawawak pa yun. Ikanak man iti danom. Danom ko nam? Sige. Adoy, uminom ka. Apay ngay. Arak mo ti inted mo nga inumak. Amok matkat. Nga iso day tati makaagas kan ka. Iso nga inumamon. Agin didi kapay lang. Talaga gaya, madi ka maasyan kanyak. Manipot ita. Liklik ka kunti uminom iti arak, pare. Ne, itaman pa'y anak ko namday ta, pare. Klaat day ta. Uwan. Ngamin, inaramid mo't ni Susan kanyak ti inaramid ni bakit mo kun ka. Ha? Uwan pare. Idi agsaksakita. Imbis ko mga agas titid na tapno gimbagak. Saan ta arak? Nasaya day ta nga inaramid ti asawam. Iti kasta, napanunot mo at saan ang nasaya at tinalabos sa panagininom iti arak. Gapo ngamin iti dayta, malipatan ta pa yan nga da pamilyata, nga agururay tunggal agin inumta. Jakon kaya ti uminom. Ang mga nagsakitak tumanay. Awan mga sikaso kanyak. Di nakmatigas kaso ni Susan. Di nakpailutuan iti kanag. Kasta akmat pare, manipo di naramid di Gurya kanyak tikas jay, jakon kaya ti uminom iti arak, gapo ta addan danag ko. Agbalbaliw tan paray. Ay namaray, agyaman nakatalaga kan ka. Apay kas talaunay tiragsak mo ita, mare? Una, gaputa jay insurum kanyak ng aramidak kinilakay ko. Mayat. Ha? Wen mare, pinainom ko iti arak, idi adda marikrik nana. Manipod iden, dinan kayat ti mapan makiinom.
Nasayaat nga rod no kasta. Namimpinsandan ang nagbaliw ka ni Lando, gapo iti inaramid ta. Iso nga agyaman ako na kan ka, Mare. Tano saan agapukan ka? Nalabit ang madamamanen ti shop na ita. Awan anyaman na, Mare. Sapay la ko mga ruta agtultulo yan dayjay apa nagbalbaliw da. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.